ma no pa te lava titia wa po tua te vela tua ile tunu ile vai so le vai so ia fa te fo ile tatu office fa sala o le tio Samoa ya e mo pe me ta sa ve bingo ta mai langi ne fo I tu la tatu moina ya me se fo ia la pe no pe ia le tu tamam sina ma tu lo fa fo mai na tu fo mo pe fa langi lo o ma o ma ta tu fo klan tu sa tu nei mai dina te to America ma lo se ko ma lo to ta ya me se fo la tu lo tu tuina ya ma au so se tu mo se se da tu fo klan nei tu sa tu mo dina te to fo I ti fe no lo tu pu le ne tu ya pia io tanto tangata ya holita ya bo se ta tu maro fa lo mia ana si na a fa poponga le titia fo ta tu proclame no ni si fo si ban sale se ba tai mi o du mo ta no fa la bo le toy mi ku ta upu ya pia I Samoa ya ta upu ta on tariff po tu ke lo fa popo ta lo ya o mai tono ya tunu ya em sa lo ban ko na ta ku se fo ma fo ngai sa fa me ta le VGHT ta pa ia sola hero PP ta lo beautiful na te pa pen na tu langol terrace le lo fa po presidente lo ye nei ya mai la bea ia Samoa tonga mafiti matinu umor Pacifica ya am salo o fo se va ke mo ta tu no ia es full presidente lo tu mo le tariff mo lo mai Samoa sulu mo Australia sulu mo New Zealand o nau matahiti take sul nau e to sul percent o 50 to sul percent tonga sul percent Solomon Islands sulu Cook Islands sulu o siete no Pacific te le sul percent ta ne mo sa no te si ko o tamatai po alo Samoa mai mari un toa ile la Spanga Don foi o stetele o Alaska le o matano atu mo seven no limitai o patano ai lana nga gonga ina company o le Maxon Corporation ya pa pena formula to ngadon patasi mal society tele lo patuna nei Native Samoan Corporation I Alaska ya fatala fatwai le sunga mari unto mal ni kutao mal le chulu taklo malo soi fua tan falava ona ele o si le fia mai le tunu ia la sunga en foi ona sa no el ainga o matua ia mestala anga foi la fanga le te suma yen ni fa sai mo lava no o ki sa mai a ua i Amerika Samoa po tutuila ia o kenyu pa tau po ia wala ka foi ku nga va ia pa ni kenye e fa no foi waka o pa tau po e ku nga au fu Amerika Samoa ia o na yo matua o mo fa fia ngai ia Samuelu fiu un soa ia ai me se sho tinga o lo Samoa ni o Marita un soa ia o ne mo tos futa sanga o lo matua ia me se foi o na yo matua na o sho tamale mate ai ni Alaska ia o se salme tutuila malo fa tela meri untoa o lo sungo CEO per chief executive officer company Maxon Corporation ole company ole Maxon o se company au ona lea I net ngalwenga o sa ngalwenga po ngalwenga po I Alaska ya mo na Samoa or in better terms we are a staffing marketing and consulting firm in Alaska la auxilia tuia masanya no bisi ya malu para mia o mai no bueno esa no ya onga na o ti ya la sunga po Samoa po nefo in United States of America o onga e mai la mai America Samoa sa o ma Samoa sifo o sa na mata mai la onga I Mamilele Tausala Elementary School in Uli po Mesepa o na o trai Samoa si tia sho tama fe au Samoa na fe au I vai vaseuta ia pia ia na mato o mai la ia I na amata mai falsitsu ia o sho tama ia e afkasi fo idea I kulanga ia e le tonu ia
fasi se silang whanau. Ia, na mata, na lai whale fitu mo se tausanga, i le primary school. Ai sa, ia se temi sa ula vale fo, ia na ka ila sa ia, ongalo, lima se tulo. Ia, ai la wala ka so kamaya ele masangi fo ile ia o Samoa, ia o so kinga sa mai Samoa sifu, la masangi le ia. Ia nga fasila o lo kinga. Ai nga la ko ka mafape le ai, e ave se mai mato, no le fie pe atan se fasimato, mi sa mato ne tu pa sene. Wa lo fa o sai o fa o I tu pa li. Ia ana ave se mai mato, ma tau sanga sai e falsitu. Ai ave mato ile apia primary, al temida o la malifa. O la malifa la apia primary temida. I pai te me luas mal solo, luas mal valu. Ia sa mato no iro nga mai le luas mal le fa, tau la luas mal valu to no to fo I te suila. Ia tō mai la tutuila, ia te wha aua o onga I le Tafuna Elementary School, le Blue Angels, ia wha asoro toa inga ia onga mao lunga I le Samoana High School, ia o tō lola, ia wha I o tō wha ina o sio u ainga, ia wa inga tasi sio kamanga I te mina, wha ua ila ia o onga I le American Samoa Community College, wha ule o so u experience po o so u tau sanga tau tuai tau o onga. I tuila lava aile I whauawala I nei Amerika po wa mu maina I nei. Okay. All right. Ole tu tena dubi ole tu vai tu si sine va pe tu tena du fa tasi mele native o ole ke ndu fa tasi po tu tena du fa tasi mele Native Samoan Corporation in Alaska. Ole corporation for their company for say society Native Samoan Corporation. Ole Native Samoan Corporation I langa le skala I lo whaingi I Alaska. Ole whainga malo wha loto I whale a Samoa I Alaska. Ole wha Samoa tonu leo le Native Samoan Corporation I alo tula fono nga le skala ai ole fo recognize ai I Native skete o Alaska. O le Native Samoan Corporation o se whaavainga leo se whainga malo a Samoa I nei Alaska I lalo whainga malo o le skete o Alaska ele I o lai le level federali po le malo tele o na le mawhai se ilonga I yaini o ngā la fo ia stete se Amerika ia o le winga o le atala ia se ilonga whatutu mai ia I si whainga malo a Samoa I stete se Amerika I lima sfulu ia o le ala o ka interview le na schedule mai le mo wa toi leva no o te lota te whelua e lai ngai Hawaii walu te la foi Hawaii kilivaku ia se tulo se momoli atu ia pepa ia mi se foi o fonotama awa ia fatu na foi la ngai Hawaii ia fast tele so tuta uma Hawaii vai aso la valni ia malanga toi foi California ia o Nevada ia mi se Utah o sete nei a mi se ia Washington o sete nei o le so te le Samoa o sete foi nei o lo ia tu la fono o le restorative justice law I nei Alaska o le o ma fai no fa su fenga malo tangata no Samoa o lo ala lam papa au nei Alaska o le winga nei tu la fono o le recognize ai tato as tribal people o le Samoa tribal o tangata nu po tangata native indigenous isi atunu o le ala matena fu mai atunu ese o le o recognize ai fo I lalo tula fono Alaska o le disenfranchised tangata Samoa o na ele ai ni lato recognition mai lato native status o tangata Samoa la pa ufo I lalo o le ana o le administration for Native Americans le lai mo mai the status le tangata Samoa ni Alaska o le Native Samoan o le fo o fatu o tele au nanga ese le Native Samoan Corporation o amatalia o le au nanga la le Maxon ma le fa konka la ke le wai ai al Maxon ma le Native Samoan Corporation na haya mai maso fatu develop fa madia o le lava fo ia o le o fa Samoa ia ai fa madia fatu ese fo I po pe
sasi se upu ai se liliu le tufa pala ngi fai no fie I si vaina se o services Beila le Native Samoan membership ID Mawala le ngau ia o ia au nanga me le Native Samoan Corporation tangata nu Samoa nei Alaska mawala membership ID nei Alaska me le Native Samoan Corporation it's walo ID le Native Samoan Community Member ID o le anga le ID a fatuina o leo pe watu foi leo pe watu foi nisi malu mai isi agencies po isi departments I needless keke Alaska e mawhai ona pa alia le ID ua honor po ua recognize foi fale fa masino I Alaska mal fale leo le ala o ile la somalienga honor na so ia ID mo nai tangata Samoa le malama yala sula fono a faali le ID I se sui malo e mawhai ona fa apel sui malo ia ono sa ila sa tomita upu se vala au ia tribal leaders po community leaders ale Native Samoan Corporation e o mai fsaswania oto ona o le malama yala sula fono ai mai se lava fati upu o au nanga ia maua I le tribal member ID lea po le community membership ID lea ale Native Samoan Corporation ua na o te au nanga nia ua sa mawhai ona maua mawhaatanga ina mai malo stete o Alaska talu mai o ke topa luafe lo sfu mai wha le ala ua ova ma le ono se lau mon tupu o tele mo mai ole the latest update was 613 new members in 2025 e se mai sa amatalia ina ni au nanga ma members mai latau sanga I luafe lo sfu mai wha o le savalinga I luma o isi au nanga I mawhaiona moa mai I ia au nanga o le amatalia le Native Samoan Corporation o le apalaia o pepa no o pepa tangata ni Samoa mai Samoa si sifo ai me se foi tutuila mamanua ia me Samoa e mawhaiola to ona o fasotai malo lua matama 5 so swani tangata ni o Samoa se sifo nei Alaska me se foi America Samoa me se o lo mana o mia pa whanau o lo mana o mia ia records fo ia mai fale mai ia wasa la vai ia o lo mana o mia pe pano fo mau o le mawhai ona palai uma lava I lalo le Native Samoan Corporation malato au nanga I le whasamoa ia me se foi whapalangi e lato ofisa tu maui I le Midtown Anchorage ia po le ona to nunga leo Anchorage o le city tele la valea I Alaska e lato ofisa lo ia nei tingi whanua wenga to a whai lato o nei tingi ia e afsiswani e whasamoa to whapalangi ia so malava leo te vai lava lo o whai lainga ma tumudia o ia o nei tangata lo fia mo se avanua mo wai lato ID o le Native Samoa ia o nei au nanga uma nei tau mawhainga ona taluai o le paila vasina lo tol mata upu ai e taluai o si alo lea fasina ya tato me se lava America Samoa ia Easter le afa o steni lea sa vala auina leo nuna lava leita ia ai o lo iai ia tistu singa manisi en whaiona ona vae fo I lungo au penga ta whailangi fia I lole mita ukuma le story o sialo lea ia o lo na swafa o Easter le afa sa it was sorry this is better in English but it was a fatal shooting by police le namali waisi sialo ya Easter le afa ona lava o lima malama yalo tu la fono na laina ona amatalia o manei whamoe manei au nanga a warsa soani atu tangata ni Samoa lo ala like nei I Alaska. Ia o whamtalanga na I le whapaanga fo El Maxon and me se le Native Samoan Corporation. Ua o se o mātou ana o mi au na e tamwhaile e whaavavevave ia tustu singa ia me se au nanga o le website fo ia me se lunga social media. Ia soani mātou Irania ia tūlanga mo le Native Samoan Corporation. Ona o le Native Corporation
ua whawaina lea I nei tangata matua e wha sino lea tātou Samoa o tangata matua umalawa I nei Samoa I nei Alaska mai Samoa lea e whawaina lea Native Samoan Corporation ai mai se ia susunga I whawhia ngaina I nei Alaska o se salsala atuna mo le o nanga foi o le Native Samoan Corporation ma whapaanga le Maxen malo lo whaptera merito o la tua tuni te me te sauno whai o el tātanoanga ia ai o fia Samoa I Alaska pe mane po ile pa po ye o le nam o na numero I la saunoanga muli ala tua tuni ten muli te whai mai te saunoanga merito Whaftai ken o le e whaftai atu mo le wanoa e mo mola on whaftai atu mo le wanoa ia o rua ia e mis foie whalamongo mai I New Zealand ia o le ilia so o le vanga le nga se tulonga meltless snow I Alaska le o te ala mai pe se ba venga le atua a le o toe pa e ma Alaska Alaska ia o le se snow o nga o le va o mango se tulo ai pe se va ia o nga luenga o fofonia ia le atua te tu maua I pe mata to ola ini ia po fela la langi te o ai ia me se lava tātou Samoa o le tamo whainga lava ia su whaatasi uma loto ma ia tasi le loto tasi angana e sosoani e tātou tangata ia e me se foi e o lo me sosoani ala tu la fono kamo mole whafso trai le Native Samoan Corporation ia e whai foi ono su e lungo o ala o penga tawha ilangi ia me se foi Facebook ia loto te tātou ia lungo Facebook ia e o ia foi lato TikTok ia e whamamalama toini si tūlanga a o le avanoa na o na walau dia ina ia unei o le whamtalanga le o le Native Samoan Corporation ia me koe au nanga ma whapaanga le Maxen o mātou ia amana umia singa luenga a o susumai mai Samoa I nei Alaska whasotai mai mātou o le o mātou au nanga ia whaifua e tausa ilinga luenga tusili wasinei ia o tusinga foi o email schedule interview ia o lo mo o malavane o au nanga whaia fua I nei Alaska a o se salsala tui tūlanga leo hawha inga ato o Samoa ono o tūlanga o tūlafono ele o iaise numero tuma oti ele o iaise numero wa mai le stete o Alaska e whapea o la whainga atoa leo Samoa I nei Alaska ono tūlanga leo o whaitau dia whaatasi Samoa ma Hawaii a me se isi atu Pasifika o lo ono nofunei I Alaska ele o recognize foi America Samoa I lalo lato legal status o le US National o tūlanga la o le fina wainei a o le reportina mai le officer o le stete le soani o wapen fiti a mo tangata lima vai I nei Alaska e luas fulma lua ase tangata Samoa talu ona whaavae ia au nanga ia Alaska soani mo tangata Samoa lima vai I nei Alaska e luas fulma lua ase tangata whaitaulia Samoa lava e le whaapea o whai maile li poti o tangata Samoa mai Samoa Te Sifo po o tutuila ma manua. Le o li poti le patino mai lava. Ona e pau leo se agency o le Department of Public Assistance I nei Alaska. Na o lato lava le department I nei Alaska o lo iei le application. O la e iei le lisi o Samoa e mwhai o ona maka o lo ethnicity pol me fascino ailo identity o Samoan. So o nana le mo me whai numera lea. I ala tu la fono I nei stete o Alaska o le lipoti lea e maua ai le lua tesi viva pasenge o le population o Alaska o le stete lava o Alaska ua na o Samoa ai ele o recognize le lipoti ona o le tūlanga e ese legal status mai Samoa Sifo ia vai me se foi America Samoa. So o tūlanga la lea lenga lua I nei le Native Samoan Corporation ia mawhai I le stete o Alaska ona recognize status o tangata America Samoa mawhaatu mau pea ia application ia iai le lisi o Samoa ona o lea I te lea population I nei Alaska
o ala yo tula ta tau na fai ai e pasai atu ai mo le vanoa ia sa talanga snole o talanga o a nanga nei Alaska ia ma faso tai mai pe a fapeo ia ni a inga ia ma wo ni Alaska faso tai mai ma so nei o lo moa o nanga fai fua foi o le sia o nanga fo ken ai le tu actually le tu fo yaso o le o nanga fo le ia ni la lo membership ale Native Samoan Corporation pe a molo ID o le wa a matalia o na fela Folico Clinic e offer to ai ia o nanga pe a vatai foi ia o nanga fai fua e ma fai o la to na su e lo ia mo oi e to tongi la e le Native Samoan Corporation ia o nanga ia fa lo ia fa tu la fono e representinga ia tanta Samoa i tono courts wa le wa recognize la to as tribal people e tu sala to ai ata tau i to tono of courts i Alaska matangata na tive po tangata Alaska Native so o na fonga na amatalia ya se puar ina wa mo mai ia nisi fo yo lo ia i Native State Alaska o le ma fai un so swani tangata Samoa okay le va mai ya Samoa o te ma tu va tai el tanto di jo Mary Unitoa o le company Mason Corporation va pena po Native Samoan Corporation i Alaska State Alaska na o mai msalope sigeri go shudwa ki tangata Samoa lo o mawai na fo state ke le ya amol nei taimi ya matumi ta tai fo so pusala ya la fo le ai nga manga se le o na amol taimi nei so fo